You go to that side. Okay, you good? Are you good? Okay, okay. Boleh beli soalnya enak. Mau soalnya. Hey, this side. Yeah, uh-huh. Sedikit sulit pakai itu. Duh, gratis ini mah. Bagus, bagus. Good. Nih, apa ini bagus sekali ya. Bagus. Louder. Bagus sekali ya ini Nickelodeon ya. Yeah? What's some advice for someone just moving to America? Young man. It can be funny. Advice: just move to America, have fun, do what you want. Have fun and do what you want. Seriously. Yep. I like Do it. what you want. Yeah? Okay. Ya bagus. Bagus, bagus. Okay. Terima kasih banyak. Terima kasih. Take care. Terima kasih. Thank you. Jadi di sini ada kayak mungkin yang makanan yang bulat yang dicelup. Apa ini? A pretzel? Ya. Yeah. Yeah, yeah. He wants to know where we can find pretzels. Over there. Over there? Bagus ya. Terima kasih. Bagus, bagus. Halo ya, jadi boleh pesan sesuatu di sini? Oh, bisa, bisa. Pesan apa? Pesan ada apa? Dia bisa bahasa. Waduh. Mau pesan apa, Pak? Oh, Saya Ibu Rachel. Ibu Rachel.